program za government zibonira abantu no butazetegereza bono bamanya watebenkanise karicurama akakireba ngo mwana ashimire gusya aho bwire ubwara ahumureho mwene uko rukuba hatu yaharga yishomero utagarukayo ngaha eco ndicurwanisa kandi mwizera habwira uburubwe nangwa nahine n'amashomeraga agabire gigura ebero mukago ko kubanza ndabiro mu district yanje yesda nyamwabazyo ebero mushanju nyine ndukoherwaho diso abantu abo amashomero gutwagaraka twabana twabohoreza mu makagabo ahabo kuba government teri kuciciriza kandi nabwe hata n'abantu bashoma biya amashomero ngigura ebero bishato ko kubanza hariho syllabus iyo kugenderaho mwene hata n'abakwamba bashomesa ki kandi ubwire bwo kushoma kubere bwakire bumba ko bashoma ki hata ahubwo no kudisorganizing umwana kandi ikindi kwenda kumanyisa abazire amashomero gabire go gukora business ombazire bo baba batari hacango cyo kugira ngo ubundi babashomesa ki kurekana baba bari hakwenda kutasi kugira kasenta ko batasi hati ejibe kizahamuzire kandi ushanga ubundi umwana nyensya akasenta kakubintu kagera kamusya hata bakasisire omukwiza kushoma coaching kare kandi tarakubasa omuzire no basa kwe coachingira umwana wawe omuka wo icyo kukizibe no basa ku designinga omubyo ashomere omurabiremo kanka to kwikizibwa kumushomesa ebyatakakire kushoma